Mấy quay na ta Guikhanliu maling mai trong YouTube channel pe kin rai nai la mai thon riwe asai hai new matakhatna the Gaanphiu Mail Tamenglong trong local newspaper highlights king in sam lakho noni June tarik chui na churuk noni khori kai mai pot phuk mai kari driver nun khau mai lun thai mak mai group ri lo tuan mai thia khau tax laba mai ti hai goods transport association khani noni area business association ri pian mak mai indau kan the mai lun thai mak mai nun ri road tax ka khaba mai tai kai thel man bi ka ri infal ka khawi tuna sakane tax ka khaba mai nun tai legal authorization hami thai official confirmation mak mai nun ni kanu ri road tax chan khau sian dai ka kha kan tuangi tuna sakane mi kum mai thiak hai lo tuan mai na ram na langon ba mai nun khani public khangkung mai tilaw na ba me mi hairui kan ling mai governmental agencies tax ka khaba mai nun ta lum mai ti ama lo ba me tuna sakane kumai sangrui government ri katum mai lung khau alat mai tan mai nun ta nim lana ka zinai mai action la lo khang association kanai diri sang hoi kane kumna illegal tax ka kha mai hai in thak magi thai goods transport association khani noni area business association ri national highway tamru na channai hai thingpuni thei tuna kapin kan the mi da khau noni area khau langon ba mai pangrui alat mai thia khau tax ka kha ba mai ariwe thai report sulau khang mi chong phom kanai te ri ti thai kane Infal June tarik chui na charuk tomtom sana nong savata airport ma khau nim kan mai kai sampat pokna pham praise office tang khau mansai goi ri randat kan the tomtom sana chai Infal airport khau mansai ariu khang kana nun le tuna gong kan chongi kumna airport khau ri han padat khau police ri nim kan chongi police ri nim rap khau ka chong phone la kani kumna police gari khau nim lau kan chongi nong sava ta phung mai gari kai sampat khau tang mai gan khau mansai goi ri chang khau ding thing na asudat kan chongi rut na ta cha tang mai lok sava election khau independent candidates suna dingpat kan mai tomtom sana nong sava ta nim kan mai gari tai registration numbers ni ma kani kumna mansai goi ri nim mai chek ta lumsi mai asak nai na randat kan chongi Police ri nim kan mai tai kalam to bui sang ri chu tu mai thu mi tuang cham hi ba mai ngan khau thu thai in than kan ma ke Infal June tarik chui na churuk Governor Anusuya Yuki ru Union Home Minister Amit Shah Manipur donglat lu hai chu sang mai phungwang dat khang karam mai duan suna Manipur gong puni tuna sa indau kan the Manipur Governor Rui mi donglat bam hai Red Cross Society Senapati branch khang ambulance handover ceremony Raj Bhawan khau tat kai kan mai mong witness se nung tai sa indau kan chonge tiki Amit Shah gong ni mai ka gan in si sing mai thu salau kan mage Governor Anusuya Yuki Thailaina Kamai New Delhi Good Megan Khau India Dong President Union Home Minister Khatni Finance Minister da Ariuna Manipur Khau Kuk Mai Ariuba Mai Lam Khau Parira Logai Kan The Tuna Sakane Union Home Minister Amit Sari Manipur Khau Maitai Khatni Kuki Jo Community Ka Khaulat Lunai Ba Mai Hai Kwa Karina Kaniu Rui Lunglau Mai Bam Khau Tihan Gwangdat Khangkaram Putni Tuna Salawi Tuna Sakane Manipur Governor Rui Finance Minister Kau Relief Games Kau Lungba Minun Khang Ke Nai Me Siandui in Kha Lo Khangni Appeal Sulau Kane Tuna Sakane New Delhi June tarik chui na churuk BJP leader Om Birla ta rut na ta chatang mai Lok Sabha tong speaker khang kaloi na voice vote khari kada lo kan thi June tarik rut na chakiu kum singnai na rut na chakiu khautai ni Om Birla ta rut na ta chat Lok Sabha speaker khang kada lo kan chonge Indian Parliament kau speaker tuang post hai central government de opposition ka kau consensus lana kada lo rap rap tuangi tiki asylum hai NDA le INDIA ka kau nuna mai gwangam kan mak me zang rui formal voice vote tai la kan tuangi kumna Indian National Congress rui Kodi Konil Suresh ta Tuesday nung nominate sula kan tuangi Om Verla Rajasthan Assembly khari luan kathup mai sunak katuan na kum singnai na kathum chingnai na ta chat khani chingnai na ru na kathum khau ku kan chonge verla ri lok sabha election khau rai me suna kum singnai na ru na padai khau zau kau kan chonge kumna asai kumni Rajasthan Kota Bundi seats khau ri Congress candidate Ram Narayan Menata chausi mai tilauna ku kan chonge Jiribam June tarik chui na churuk Vorovekrat subdivision Harinagar khau ban sin mai melun thai mak mai nun rui Wednesday lauchuan khwang nai makhai zang khau kai intai dat kan the ban sin mai nun tai rui bom tipok na kai tai intai kan tuangi inbu na mongkhang thol butangkal dang khoni kai akhat intai moi kane kumna gokhal khoni intai mi kai tuang farmhouse mai intai kane
tuna cham te ri ti thai ka nei thai lo nu we voro bekra subdivision tong kabam azu khau CRPF khani Assam Rifle Personnel Ri Guard Sunabam Chonge Jun Terik Churu Khari Cheribam Khaulat Lupat ka hau kan metang Security azu thaugut kan chonge kumna ka gan asak chu sang dat nabam chonge mi da khau kai mai intai dat kan meta nu ni mak mai indaw na Jeribam chong kabam asak khau protest rally dat kai kai kan the Infal Jun Terik Chitna Churu Coordinating Committee on Manipur Integrity COCOMI Rui Lang na Jun Terik Chitna ta chat nung Safeguarding Manipur to my team bang khau public rally tat kai khang ti thai kan ti kum na public goi rally khau hai ka zau khang chang hoi kan ne rally tai thau ground thangmai ban kharui Lautuan Kwang Chakyu Khawri ka hau na Kuman Lampak Main Stadium ngan tat puni tuna cham te ri ti thai ka ne COCOMI ri mitong rally khau hai political party members elected MLAs minister bureaucrats civil society organization local clubs Myra Paivi organizations Manipur groups Khani students organization Khatni phom goi da ka zau lo khang appeal su ka ne COCOMI tong statement khautai India government re state tong territorial integrity da subak makna Manipur dong lat lu hai loi lau khang sang hoi ka ne Statement khautai COCOMI ri separate administration demand subamai chin cookie tuang num mai phom nun le India government ka khau naiba mai suspension of operation agreement haini lagan khang demand sukane Indian government ri Manipur chief minister tuang ngamta thau sulau makna Manipur dong law and order control subamai ti haini COCOMI ri pian mak mai indaw kane Rally hai Manipur dong ram da ngak lau khang khatni Indian government rate Manipur da nimbin khang sin thau ba mai tan goi da nu ni mak mai indaw na dat kai khangi tuna sakane public rally khautai suspension of operation agreement lagan khang khatni Manipur dong ram da ngak lau khang National Register of Citizens NRC implement sukhang slogan azu kau putni tuna sakane UEFA Euro kum singnai na chui na padai June tarik chui na churuk result Slovakia versus Romania, goal khat. Ukraine versus Belgium, goal 0-0. Czechia re-goal khat, Turkey re-goal kanai, Turkey re-Czechia tangam lau kanthe. Georgia goal kanai, Portugal goal khat. Georgia re-Portugal ta goal kanai ringam lau kanthe. June tarik chuit na Czechia round of 16. Switzerland versus Italy, tingzin khong Czechia makai. June tarik tambru round of 16. Germany versus Denmark, jipchung pungbaro makai. England versus Slovakia. Tingzin khwang Sekyu makai Tamenglong ting nai luan tun ngai bu tarik chui na chanai Lautuan kalan muak na ye tingzin ting mawi zingbang ting riu putni tun ngai bu jun tarik chui na tachat Lautuan kalan tingzin ting rai na ye zingbang ting riu putni Christian Heritage Institute Arts Compartment Exam cham nanun ka koi khang sit chui nai na ba me mi putong offer hai jun tarik chui na chikyu kum singnai na chui na padai ngan ne kalam inbu na thailau ni me ka goi ri CHI campus khau ko nga thailau nu we implies bookshop and stationery book sales hai jun tarik chui na churu khoroi chui na chikyu ngan tat kai pani kabam ri JD Bazaar near traffic point Old Market Tamenglong the Gaanphiu mail khau cham khatni advertisement solau ni me ka goi ri 9873658872 khau alam lau nu we Khatni subscription salauni megoi rui 03877 267509 Ramge Thai 825690 8462 khau alam lau nu we Mai goi na king chui na king lau mi khangta Guikhanliu maling mai YouTube channel bek tun roi kaloi na thun ku dare in thuan khuang ru na khat kai megan roi mai goi na king in cham da lakho thun ku the